sabe mprediasa yama yawo nwa yedo nwa be wiase no on na ye dache tienio on na ye dache eti eye very bad say ubeyi u nakedness e dia kire wo ba ya wa akoda bi wo wa say yefuru mu kora no wa boko deda wanyi deda eti wo de ne ba eye wo duty no asane ye say utiti ni ye first ya no so fukum jaja ya akoda bi sha na oba akwa awade no na be ma ba ko pe ana wo de abrusu wa mienu e be hu oba ne ho na wanya be ma e de awale no ene for man bi wa ba kwa awade no na ade ye nanyinya ade ye nanyinya e ji so ka na she mo anyinya wo bi kwa wo ma ne bi ye no ai se ma ho wo nu ti wuram e be yi aba abusiafo ene adofonom mema obibia akwa abasronko ede ebatuma GHS so Ghana wahala dwumadie ena ebre asosamosomfo muniaba ekwesikapa enenso mede ebebesomo nimse meje madwase da na chese ensem a ekochi ekobrema de edi atrentwie ewo wo mayi emu ena chese mede eba ababasomo na eba ne sei nsuso ede na chese enya de se menkwa nsuso metina eye metoso ebiebie ensem no emu esanse benu esu a emia ena ebiom so tikrowe enko ejina enunti ena chese eye nsato ene yebeto ede afa opanyikasi anase mpanifom ede aba eye studio ahanum ese na ene de ya mene wo ekasai ede ya nkasa ya papa eye prophet kumchacha prophet kumchacha wabepiemu awo yapno eso ahana nyina eye Akuapem Polo Rosemond Brown ye Ghanaian actress the one someone abedi ateze atese fani nudity ekọ abonten wone ne babema no that was on June 30th 2020 that was last year na enumu enkofo eye empenifo etna nsam no so twen na ma enedeyim court esi ginaye na wo mu ginaye a wo mu esi ye na chesem ya ma no 90 days imprisonment say won kom na on konkosua bibi emfa info na eno ene wo mu bebose ebose wo mu nso so a chese wo mu ra ho ede amano enam se ne ba ewo ho no mu nso so no wo mu ere ahom na ye papa prophet Nchacha ewa hanmo no so ne side of issue no said the nyoma ekone nkofo nsam wo de abetu dwan wono so ebe ade up ede amanta busuafo mo nka me ho na mentwa me ho emba na me ba mayi no atremo na abusiafo mo nka me ho na me ma prophet Kumchacha Akwaba odifo mo Akwaba mejo so odifo ba ko pe odifo na se dia wa bodwi de ejayo some ya manyi yo manyi na me ho na efe no kra ho fe no obi we mo friends edwen you say our Bible what kind Proverbs 16:31 Proverbs 16:31 we say emia efe abutira efe eye edwen and I kind Proverbs 20:29 we say amrantie no munyam ene o wa ho oden enkokorafo ahofe eye edwen eti no manyi but me ho na efe sa na radio di for yama wakwa abaye Akuapem Polo ni issue yi sa eba ye Ghana fo esomu ena de oye na nye ena ye nche no ena mpanifo nche no na omo nche na so se ya so twen yi ba ye so Ghana fo nso se esu se na wo ma ndwen ne ba ne ho ena sei ohwe decision a empanifo tena se wo mu take ya wo mu de ama eye Akuapem Polo 90 days no ede na betimi aka ede afa ho mini abana das ma me fa kwan so nchia me bishop ba ko a okay on family diagro wo wiase kra o USA okay ye frɛ ho Virginia Bishop Adonten Boateng okay is a great man of God and a powerful man of God, is an anointed man of God. Bishop Adonten Boateng, I salute you, sir. Namichia, my holy apostle, Archbishop Abrantie, Jesus Abrantie, over UK, or a very good man of God, powerful man of God,
adom ekuta no eso sa mpanifo we nyina me kwa buruchira o ne kuta me ehwe me be bia eti awurade nhira won pa na me nua ba odifo yenua ba akuapim polo case ya be eye case bia ha den na won say akuapim polo enye the first time ni efa nufu ayi eto mo ayi soloku asa ene eto a ye pegya ko wiem ati se ye tweke thank you ti se ni kwota anya ngi foto wiem ye kasa de ni nyina akuapem uyi ni firi mu a enyi no kre ni sembe braba ba abano sofukum chacha ma different na edu ba bia comment ni bi okra ni profu chabo me adena we different no sa adena different no sa by ode no to nchen a me the phone to me frɛ akuapim polo na me na kasa me ne kasa ekra no me ne akuapim kasa more than 4 times ewo eyiye last be 3 months kura se December nim many ko program bi kwaje award ewo baby ama me wo picture kura wa me wi amesane ama na mo de atomo yi no so enkomo bie ni wa me ni so ade ase ya na me nua ba sabe prediation ya ma ya wo nwa ya do nwa be wi ase no on na ye dache tieni yo on na ye dache eti eye very bad say ubeyi u nakedness and ya chere wo ba na wa bo u naked na ya chere wo ba na wo ba ehwe wadeja so enkoyi so kan Proverbs 22:6 ya Bible say enchere nkola kwan a wo mfa so na nkola ni a wo mfiri ho eti sa wo ba papa bi on say nkola entity ye no say nyama nyina aka ho papa bi woni ne ba koda 10 years na tie wutu se de bia wo ye akoda no o che so wo kire na de bone da bi wo kire akoda na de bone one day papa ni pie akokurum papa na ne ba 10 years ka den say da ya wo ba ya to bibi bra me ana ne papa bi san say den na me ntomra wo se me pe condom 3 ene na asem na ya asem koda ketu a wadi 10 years enwo ade ye frɛ ne condom eti edu ba bia maye hu se nkoda ne da bia me ka se ne nkoda aban o ye tete awufuo so ye nananom ani ya se ewu wo a ye do wo aba o wonyi wo ye furum wo ya wa koda bi wo a wo se ye furum kora no wa boko deda wanyi deda eti wo de ne ba eye duty no asane ye se utiti ni ye ene ye go social media iswa musi bibi di trending ana edu ba bia obi apeso trending ana bia ba ko asofu kum chacha ma woni se opa kanyamesem kan kore kan enipa nim awo social media enko agise ene mafi ene matantan ma babawa enwo ne wo naked na wo megina television so ana social media na ne to apeja ati se mankania ya pakegu koko botom na ya asem na ne to ye wukuru na wayi ni nufu na ya betra social media eno ni viewers bebre binya more like more followers no share kwafo be share followers ba wo ya de pa enkwada enu na ma young girls ni bi nso ahu a onse sa enye efiri na akoye nso ye nya de pa social media da ye be jimmi adi nsem hunu na ye no won se won da ache ena eye problem sabe sof kum cha cha metiwe hwede enyame ye hira me ametewa amaye sa na me ho fefe si na me be po ba wade a me so ba wode ne vagina so ade oba wayi ni nufu ato abonten na mansan nyina wonyame bo e ma we mu ade no twi no
Borofoni ya den. Borofoni ya vagina. Mo said ya meke. Also nyame boy won baby wa de ko say. What is a secret place? No kre. Ya fra me fat chain. Tie ni o fat chain. Fat chain. What the train ni wura? What the train ni kum? Okay. But and adie no nyame se yem fan twɛn no first ya na sofu kum chacha me ya akoda bi sha na oba akwa awade no na be ma ba akopɛ ana wo de aburu so wa mienu e de be hu oba ne ho na wanya be ma e de awale no ene gan fo man bi oba kwa awade no na adie na nyinya e ji so kan hye mo aninya obi kwa ono ma ne de no ai se ma ho wonu ti wuram ebe yi aba oh dabio abrapọ ebi bo o se musi anya bibi aba ko friends le queens ase slay queen thank you o nye adwuma amo nenam ana usia na dressing no thank you na bag se ne ko se duo ba utina sini a o ko nkyere o nye adwuma bag se ne ko afi wom bibia bi toilet roll wom ne pint wom condom wom na adwuma utus and what park agum or quite woman. What's your name, my air qua? When you are back, what do you want to say? Into a different shot, so try a day and make a pimple and the right and the best way a bit in your son. When you are back, but you fool the boo, that's a foot tool and send pa. I don't sorry. We are here by oh, Miss of Kumchacha Matian. Obedient you, na any man who see one. Okay. And you there. 7 years na ko enso hwem ana enye me de si ya jail no okay enye me de so okwa prison okay enye me de okay but ewi ase no kwanya nipa ya okwa de bre fa so a ye de ko agina mo kwan de bro wa ya fa so ye de ko agina mo so ade ase ana ewi ase no obi o wa prison ne sesa no okay obi o wa accident ne sesa no okay mini boy bi na me Kenya me sabo wo wi ase nyina akira na won sesa na what the Bible man ye koko wo di ye koko man no mo be fe agu wo di Maria sesa otena ka wo ama enipa na wo ka ni ye 25 nipa 24 ne wuye ono pe ni wanwu me no ne nan ba ko eni twaye okay anenne nyame adom wasesa okay why Pentecost eda once one baby or this is free ko anko sa te bi eni thank you I call sesa obi o wa prison sesa okay obi o wa police sesa okay some ni nipa be bro wa ko prison abeda na asofo abeda na asofo eti no we no me the asofo kum chacha me kan say judge na was sent or man sentence no ya man me no judge oba no o say Emma wo ewumobro abadaye metumi aka wo fidie we so say okay judge no ewumobro ne atufuo bo no de makua pimpolo yeah because lawyer bi crampo ebebe kasa say ye test aye man ka so won konkoye no crampo chesi betumi agele no for 3 years kra me nua ba e na me say me bo me nsamo ma judge no okay judge na yade wa man atufuo bo so wa man atufuo bo boso me niensa eyafufo na adie ti abia judge na ma natufo bo de abbo ne kokko ne say judges no ade yam padifo ni nyina on follow social media okay okay won niam a ekoso eti we no eye kokobo ade ma afoforo na aka e ma na mo beyi mu nufu ade mo a mo beyi mu akoso yakuma ede to abonte ne ade a mudi nsem hunu no Ghana nyi obi abia okay ya na Ghana bibi ba na aka obi asem a wose me ba be di watam hwe ye ya na etwa bo body na me na wo kum chacha de mete wa amaye le de ba WhatsApp nyina na me de mete wa amaye ni su atem die enye bi akokọ nti bi dan se mo nchini nko no mo nchini nko no da bi akokọ wote bi okay so that say me na mo won sister enye ma bi wo wa sabe matia mama so na koda bibi nkomu biom okay ebi aso ni scan ase ya mo men na China for duan no nka bi ya so obetumi dia ada ni scan ase ya furi ekokum ase ya kwan wa kwafo wa lu pre 30 minutes obedu kejetia obedu kuma sisi a wa ga dia ana wo ka anya
ana ase ukuro mu kwan ye kwato Land Cruiser edu amena mu etu na agboatra eti ye na mu Ghana no minia ya woni ema bi wo wa se me wo de comment e ba na me comment na kwere se me ko comment minimo eti me comment no atama wudi me ha me ana de wo se ye wo ye kwase asem na wodi nsem hu wo Ghana ha na ye kana sem wo Ghana ha wo mo de wo so obedi ni part am fa no so can Proverbs chapter 12 verse 1 Bible said the odonim de no edo atenatene me da se na de wo tanyanim ka no Bible so ya boa etuti wi ase na umpanim ka Bible say you are a fool wo ya aboa no so betumi adane ntontom Olivo o hwe ye kwan asese o mode ekwapem polo afasona edodo na hu ne se nka wo mo endwen eye ne ba no ho ne betime nya nsunsanso wo ne ba no eso se maame aya ade a enye na enu ntimpanifo eka no akwada na o wonche na nka wo so mu consider akwada no ansa na o mageli ne maame na se na ni kwan se wo mo hwe da aspect because o mu ni se e betimi affect akwada na asim o be kosko ye be ka na ye delu maame na sei na maame akoye sei na ye de na tum na akwakoye atwetwe na akwakoye ekuro bi nte be have effect e wa akwada no eso mini aba mema wa nsi okay wo ka se de wo de na fasoa judge no wo nya hwio okay Ghana constitution na judge no di ye aduma ba judge no onye hwe so enti mo bi mfa blame mo ma judge no eye constitution e de ye aduma so ade ase ena wo ka se na kwapimpo no sebe Ghana ha no above the law no one is above the law na me de me kan say acho no anu ne yento aso nsimu ho akwa Ghana no me yaba obie no wa wo so chemra wonu se Ghana na the president what ya konya so na abo danko akufu abo wonu so onu kura tumi dini kogina court wonim yenim wonu kura ye tumi dini kogina court president Mahama ja Ghana hakura na niema bi ya ye common easy kwa other countries ye tumi jeli president wonti bi da ya tibi bebre kwa ye tumi jeli president for ministers for MPs ye tumi jeli wonyina kwa konsa won prison police fu egu prison won sa won omodoso soja fu ogum omodoso etiwa ekwapim polo no onso nchen Ghana constitution okay so fukum chacha metiwe menso nchen Ghana constitution anam sa menso nchen Ghana constitution ti no meye bibia meye no na kwanso sabi abeya min konya abaya sem sabi abeya min konya abaya mane eti obi eni wa waso chemra ye ka se obi ba waja na chire eti amra eni ni a okọ prison a wonu so obi wakoro onyem ebi wo hosa ono onye nipa oye nipa dia wagem eni dia wawo dia wanyem ne dia wawo okọ se won prison akokora bi dam wadi 8 years wajale enso wada ho so that say wada ho eti me the American obia enforma no simbone don't trick my mouth the American say mani yeye enye me de say ye de na ko prison ana wakwa amani no enye me de enye me ya niemom yemfanya asuyan de ene afutuo odifo we de enche de nkomodidie no ebeba eye na wie ya enisa na ye hwe enkrofo a wo so say eye ma ene edi eye djuma ma na eye judge wo didi ne djuma ye hwe ye television so ni eye Instagram page so a enkrofo eyi wo mo eho edeto wonom eye ni page ube ho na nya wo hye pante nko na wo bra na wayi no ho no de beto ebinu wo okrampo na wotimi twa video ni free nachi on hye na wagro ne ho sa na nachi na ye twa no ne de na baba to ye TV so na nse kra ye timi ye sex eyi ema chese ube ho na oba ya atade a hye no ye 90 plain one na ni mpokua yi ni bibia esisi so etisi ye de mra na ye djuma ede a ene se wo mo nso so na djuma wo mo ede no eye de ya enkola kokohwe ena se fo na ye common enti se wo mo no susu no empanifo wo akonya se wo mo susu no ye chi wo mo ana se ye mamra no wo mo di ana TV so de ye no won se
Etina oya kra oya na anadwo be 12 okay anadwo 12 say kama akola won 9 no ye befo so that say anadwo 12 akola won 9 no ye befo ena say TV so de no wo hwe akuapim polo de na won say we de eye ne banka sawo Ghana law ne Ghana constitution no eye criminal say wa wo ba you almost say domestic violence thank you so wo ba eti ene say papers mu kura akokora bi wo 69 years okay one ne ba at the 2 years one ne ba so ya woni e ba bi wo ye human right mami ko sister e ma bufu human right ni ya kaka e ba du ba bia ye menya woman left okay na mra no obi a de ye adwuma mini ba wati ase sha papa wodi 69 years sanya dam na wo ba obadi wo wadwi nya adwuma wo ye hopeless man yeah we say na say be use hopeless wo ye hopeless na wo be wiase e ma bebrebe ne nam Ghana ha e na wo nam na ti ye wo yakora na akogina ba bi na wo hwemo ye ho girl bi se bra wo frɛ me wanya wo ba bi ya ene na sabio circle La Paz East Legon edua na doa ye wo ma ekogina wo supply me ma sex the phone him join to minimum joint ya minimum 80 ena me de ye reference no wo ye sofo a wo hu bibia untumi mfanka de ye hu ena ye bi nwa dance ye enye de moma hu de ani hu enti ma hu a ebe ye de na ade me betena ha metumi akasa wo de me betena ha nso no kasa na ase me kasa wan kasa me bo football me bo boxing kasa ena ase me kasa enti bibi wa e se me de reference e chira enti mi nya ba de ye wo me ne se wo no ba what do you hear juma wo ye kura sini ma wo no ba na ne nada sa ni ma we e kosu Ghana ha bebre wo bi kura tumi ne banyem e no na me soft kum chacha ya me kase hwe se papa bi ene ne banyem na papa bi tumi ene ne badana ne ba ho ye na kono a ye ntwa ne so a ye fa ne so en hye nanum na ye twa ne court account na ye de yase nanum ne ya twe ne humoja ne ya de amano no wanom ho mini aba e den na wo ba ho wonu se da bi wonu ye kora ne firi wan mother wan father na wo ye wakono a na usu dwamanfo wo chi Solomon eti ye woni ye ma bi wo wa mini aba e ye different okay so that say ye different odi for we ye di esia ensana ye nuaba afiashos nega bra che say ye declare ya na say nsem no bebe to just say die krapin polo ye de ne kwakwa to many say jam city ye ase wo huhu ase wo keka ase onu ase ye ne da ase wo ko ede ema no ne reaction towards ye krapin polo de na betimi aka na ne wo futo no final word so dia to dwane ye di esia ne mini aba medase menko ko medase wiase sabi ensuo ye no salu bia ebeye okay so abiase se isifu se o ma salifu nye ya salifu nso e ma isifu enye yi okay ebra bi wo hwe se woni munkuto de de sra no okọ no ofo a enye na no kre owia kese bi boye ene nkuto enane eda owie no no nane wanane ye enchin hye baabi enchi wo ye na enchin ye ne ye kwa adanya nkuto anana saa bi eche ye no na enchin su da ho de omu ya nse nsuo agya egum enchin ko hwe ya wanane nane ye bi aye nane ye nsuo nane ye nane sa wonu ya kwa amanie ma kasetia bate ma woni nje okay ade bone de ye nyina kasetia bate ma ye nje okay na de wo boni din ya wonu di awusie ewo Facebook ni social media ne ade a ai say ye jeri wo bi ntin na ni ye je no ai no no ya IGP wo wo
awuro mu IGP won wodi kan odi for na de na hu so na IGP wo na wo ba Kenya mi mu ne kore ayi aduma a wote Ghana han na enu sa IGP pa e na edi awusi mini aba ba won se Ghana no yes asu besidi o kan oba yawo asu besidi ye nkanasem no crane and full stance nonsense idiot negative abomination babalashos ne agentia asu besidi o kokanasem a oba yawo twa dabi ya meka se sofukum chacha me na mo mini aba sabe asofudie ti na du ba bia na ya kan me down ni aba fomo ya won krofo bi wo kurom wa mini aba ya won krofo bi wo wa en krofo asem ba na nije okay onu tuminya opinion ebe kasa ba won kasa wi a o ne de ba na o de o kokabia ni e twabo o se me de me ya oga twa kuromo no mo enyo obi ade o obi anso ntumi nyi obi ya bibi e wo kuromo a na ya na won se ya no le na ye na so na ya asofodi enti ya ba na sofo calm down no calm down anya sade anka begu hu fi dabi o na me kum chacha me to me nya ba ye na aduo me nya ba twa me na mo me nya ba ye na aduo se me masam ba na wo bi di camera sin nanim na wa beka kum chacha sam na wo foolish girl wo wasam ba dabi obi o foolish na wo bi di ba wo di o kan obi di ba no wa no baga ya se ka so asase wo di o ba kan na wo di ba wo di ya kan ya se asumasi di ya wanye asumasi di ya na se wo di o ko kan o fa ho nchawo ya di ya jiji bibi so ama bibi ya bibi ni ade ntia mini aba no kura na ka kira wo no so da se ye kan ya dia wo boni di ya o di awurusie awo social media isuwe awo di awurusie ye kan ya o no di ya start Ghana ha ya ba o sa Ghana no wo di pani bi atam wo di president atam and the ministers yatam and the MP and the police for panifo nyina atam Ghana they talk kokan yes on the side of here so that say on sia no betumi ntia okay na wo sia no betumi na ka Ghana fo be mu say nya side of here me engine na da me mu na ya articulate engine won kum chacha ko mi kuro ma chema pedwa no ko bisa yeah uko mikuru ma pedwa metama mi medi sofo na me nkonto ko nsu da me pento kwa na tama mi medi sofo adwon boni ntimi na madabi ya na ma yamu makonye gu mi botom because me nimse me na ma me shia fight me na wo me ni ya de mpaw yeah uka obi asama na obi be kan wo de ya na wo de wa ye ya santoa odifo we de ye nkomodidie no ye di ebesi e wa ha sei ye final words foto ade be ma mabunu a wo mo di social media ye wo mo fie che se wo no wo mo dware ye wo no wo mo didi wo mo ye mo bibie yi wo mo ho foto ben e na wo de be mo na wo de wa cha kwan ato edwane ye de asi me nyina ba me da se ni nyina se nipa bi abehwe na kwan yi ayi jidimpa Proverbs 22:1 o si dimpa ye che awnya de yesa edin mini aba ye wo mu ahodo bebro so ni sa ye wo mu ahodo bebre di ade ye sofo me pesa me trend me pesa nkrofo teme nka me pesa me gidin bisa wo ho say edin na wo je ne eye good name ana say ye bad name Osama bin Laden so wagidin na ni din na papa Atayi wajidin nidi na papa Debbie jidin pa okay man ya wadwen say me woro me ho aba social media obi antemenka da no me ye interview bi wo mo ha a check me kan bibi say me ye nyam djuma me di sofo emfie du asam yensanie a me di sofo 33 yeah kwanya sofukum chacha me starting me beginning in preaching kantamanto o force life
trade dadeɛ so railways wo Kumasi kejetia oboasi tutu ka takorade kwasimintim market circle efie kuma kwanya Ghana hankro kakra bi na minimo so amananti aye nyamedwuma no sabe untumi nkase so fukum chacha agidin eti won so ba so fudie mo no wodi 1 year 2 years e ba gidin eyen kakra en ye di gidin ya me ka wati ase en kakra eti ni bibia wo ye bia sa wo ba social media so na wa be ye program abeye bibia obi ba ya che wagidin jado kakra som won so din be ko ye mpre ye ho tabia abobo ya eye na de so obesi ati kureta ho a wanhwe ya na me mfra ma abona to wuram eye abotere me da se ma me kire me kira kwan na me sole osofukum chacha wo betimi ya follow me ewo YouTube eye Kum1 TV Kum1 kum ni ye KUM 1 ye singere abadi ye ni bi hwe we no hwe mensa we ni bi Kum1 TV ene san ye TV station ankasa esen ye TV station ankasa ewrade adom Prophet Kubichacha eye TV ame nyame ena me so bie TV no ena YouTube no eye Kum1 TV Facebook eye the major Prophet Kubichacha the major Prophet Kubichacha na one like me mo kan sempo o subscribe one like na wa share thank you the new Facebook the major Prophet Kubichacha ena Facebook na so betumi ay no Kum1 TV eno so ubenyame ewo nti YouTube no bomaden na like me na share na nyama enye kama na ejebe so ho butubutu pa ene ade ena o peme number ebia o fra me ya be ye densa mefa kasa good phone so voice audio okay na what the amame number is 0542 51 another 5128 0542 51 another 5128 masole o malam last stop udu malam last stop pa trotro station na down wuram bisa Prophet Kumchacha bless you, long life to you. I greet Apostle Prophet Evangelist Pope John Paul Elia. I greet you, bless you, and long life to you. And from today going, your life will never be the same, and your life shall never be the same, and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God, I'm talking as a prophet, because for the Spirit of God is upon my life, and the Lord is anointed me especially to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocol. We'll be sorry, I said, so for Kumchacha and Temple for the American in two cinematic TV. Forget. Thank you. Bye bye. I was here for Prophet Kumchacha and no etching and commo and commo chicken course. So was watching to a family and say Fabra. I will any dear quanso and will book quanso your comment section for sure what dear no FR1 and repemno your back and kind a day. I'm waiting so following our IG page and your Twitter page or too much GH _ Facebook and so too much GH. Remedy Jumedi ho chami meeting at the Equia Sikapa. That's the name. Yebesan Eddie Eshia Ebi Makram.